ovde na Adi Safari i ugledala sam jedan lep grm gaveza, već je i procvetao. Pogledajte kako ima lepe cvetiće, ljubičaste, kopljaste listove. Inače 50 mg C vitamina se nalazi u ovim listovima i skoro 10 mg beta karotina, što je neverovatno korisno za organizam i može se koristiti za jelo i mnogi prave čak i palačinke od ovog lista, uvaljaju u testo i prže. Ovo je dakle jedna, naravno treba birati mlađe listove, oni su od ozdo prilično hrapavi, ovo je već odrasla biljka, ali neki mlađi listovi kao što je ovo, na primjer, možda bi moglo i da prođe. Nadi ima dosta ovog gaveza i interesantno je da svi poznajemo koren gaveza kao lekovit, da se može koristiti za zaceljivanje slomljenih kostiju, međutim malo je poznato da je u stvari veoma koristan za zaceljivanje rana, za probleme otvorenih rana i pravi se mast od toga, a takođe, pošto sadrži u sebi alantoina koji ima sposobnost obnavljanja ćelija, dakle izuzetna biljka za zaceljivanje rana i lomova kostiju, koristi se ne samo s polja, nego i iznutra, pije se čaj takođe, ako imate probleme sa nekim gnojnim procesima unutrašnjih organa za varenje ili, na primjer, upala slepog creva, izuzetno se pokazalo korisno, a interesantno je da neki narodi mešaju koren gaveza sa medom i na taj način prave jedan izuzetan eliksir za lečenje pluća. Na taj način su lečili nekada tuberkulozu. Naravno, od korena gaveza može da se pravi i tinktura za spoljašnju i za unutrašnju upotrebu, dakle poznata lekovita biljka. Evo, inače koren nemojte da berete sada kada je procvetala, nego se bere pre cvetanja ili u jesen na završetku sezone. Gavez se danas veoma ispituje u nauci i utvrđeno da ima mnoštvo korisnih jedinjenja kao što su vitamini, na primjer vitamin K i K2 koji jako potiču za rastanje preloma, zatim to su brojne aminokiseline, tu su tanini, tu je alantoin koji posebno dobro deluje na kožu i obnavljanje kože i vezivnog tkiva u koži. Dalje tu su steroli, tu su fenolne kiseline kao što je ruzmarinska kiselina, kafena kiselina, hlorogena, kumarinska kiselina. Sve su to antioksidativni uticaji koji dolaze preko tih jedinjenja i naravno i antikancerogene. Osim toga, u korenu se nalazi jedna materija koja nije baš tako zdrava, dakle to su alkaloidi i ima i 23 alkaloida do sada otkrivenih koji uključuju i simfitin koji ima loše dejstvo na jetru i zbog toga se koren gaveza više koristi u spoljašnjoj upotrebi nego u unutrašnjoj. Kada se koristi za unutrašnju upotrebu mora se biti vrlo oprezan. Kada su u pitanju listovi gaveza, oni imaju mnogo manje tih opasnih alkaloida i mogu se koristiti u nekoj razumnoj meri za unutrašnju upotrebu. Interesantno je da je zbog prisustva alantoina predloženo da se koristi za zaštitu kože od uticaja svetlosti i formiranja bora na koži. Gavez se od uvek koristio za lečenje ne samo ljudi nego i životinja. Mnogi poljoprivrednici su koristili za lečenje svojih životinja kada se povrede, slome nogu, kada su im otečeni zglobovi, kada dođe do uganuća ili ako je bilo čak i do lošeg varenja. Recimo, to se primjenjivalo na tlu Evrope, u Rumuniji, u Španiji, na tlu Balkana, dok recimo u SAD-u koristio se za probleme sa kožom i uglavnom gavez se koristi za spoljašnju upotrebu kada se prave razne tinkture, masti i tada se koristi naročito kada je u pitanju prelom kostiju, za bolesne zglobove, za modrice, za uganuća, za istegnuće mišića i ligamenata, za hemoroide, za oštećene tetive, kod zapaljenja zglobova, za zarastanje rana, hematoma, kod tromboflebitisa. U Nemačkoj se recimo toliko koristi da je ušao i u lečenje pri korišćenju i primjeni klasične medicine. Naravno,
list gaveza koji ima mnogo manje tih opasnih materija, a mnogo korisnih jedinjenja, koristi se kao čaj ili kao ekstrakt za lečenje unutrašnjih problema kod gastrointestinalnog trakta, pa kad je u pitanju gastritis, kad su u pitanju čirevi, bilo na želucu ili na crevima, kada je u pitanju recimo zapaljenje slepog creva, zatim kada su u pitanju problemi sa plućima. Dakle, koristi se za unutrašnju upotrebu, ali upotreba mora da bude kratkoročna i ograničena u količini. Gavez je pre svega jak antioksidans zbog brojnih fenolnih kiselina koje smo već pomenuli, ali osim toga gavez ima jednu važnu osobinu, a to je da je antiupalan i sprečava bol. Tako da je nauka utvrdila da gavez je jači, delovanje gaveza je jače od diklofena zbog prisustva ruzmarinske kiseline, kafene kiseline, hlorogene kiseline i alantoina. Takođe, koren gaveza ima antibakterijsko delovanje kao i list zbog prisustva ruzmarinske kiseline, recimo, tako da uništava salmonelu, proteus, stafilokokus, escherichia coli. Takođe ima i antifungalno dejstvo zbog prisustva tih fenolnih kiselina. Interesantno je da je nauka utvrdila da ima hepatoprotektivno dejstvo i da naročito dobro deluje protiv hroničnog hepatitisa i ciroze jetre. To je jako interesantno zbog toga što je sa druge strane nauka utvrdila i prisustvo tih opasnih alkaloida koji mogu da naštete jetri. Prema tome, ti alkaloidi koji su u velikoj količini otrovni za jetru, u maloj količini oni leče jetru. I to je recimo ušlo u narodnu medicinu, takođe i na tlu Moldavije se to koristi. Dalje, nauka je utvrdila da koren gaveza može da sanira i oštećena tkiva kod rana i pri tome se obnavlja vezivno tkivo i stvara se kolagen. Takođe i list ima tu ulogu. Sve ovo što sam vam do sada rekla odnosilo se na gavez koji ima cvetiće koji su ljubičasti do crvenih i njegov latinski naziv je Symphytum officinale. Međutim, postoji još jedna vrsta gaveza koja se manje koristi i ređe se susreće, a to je takozvani žuti, nekoga zove i beli gavez jer ima žuto-bele cvetiće i malo je niža biljka od ove prethodne, a njen latinski naziv je Symphytum tuberosum. Ova biljka takođe je interesantna, kad je gledate iz daljine ona će vam ličiti na jagorčevinu zbog cvetova koji su tako u obliku čašice, padaju i žućkasti su, ali kada priđete bliže vidjet ćete da su listovi takođe sa dlačicama, da je ta lisna držka dugačka i da je biljka sasvim drugačija, da su listovi kopljasti i da zaista kada malo bolje zagledate vidite da se to radi o gavezu. U narodnoj medicini ova vrsta gaveza se koristi kao i ova prethodna i koristi se za iste probleme. Onaj gavez koji vam je bliži, taj ćete ubrati i koristiti pre svega koren za spoljašnju upotrebu kao i kod ovog sa ljubičastim cvetovima. Međutim, interesantno kada je nauka u pitanju, veoma je malo ispitan ovaj žuti gavez. Utvrđeno je da postoje ti terpenoidi, prirodna organska jedinjenja sa aromatičnim svojstvima i antibakterijskim delovanjem. Takođe su jestivi mladi listovi kao i kod gaveza sa ljubičastim cvetovima, ali ti mladi listovi koji se jedu moraju da se obare za svaki slučaj zbog tih alkaloida koji su prisutni, naravno u manjoj meri nego u korenu, ali moramo da budemo oprezni. U fitoterapiji, u narodnoj medicini, obe vrste gaveza se smatraju jednako delotvornim, prema tome ja vam savjetujem kada pravite masti ili tinkture, ako imate jednu i drugu vrstu gaveza dostupne, da ih malo pomešate i da koristite zajedno.